Imo nuga te lama te zan da te na pam jesha. Bula kirabi. Tulang ye twaga. Mangon kuna ka te mama. Oh. Sora to tu ye tuang ni ye twaga ka kena. Na zo nda umri wil pam. Tulang. Ba ba ko tulang. Tu na ma la de chile. Bunga to ko te pion te yelo. Ngone chika te tuang law bar ka jema. So ngone yo nuka chete. Ngoma ma ne bang. Ni fo shaban ye twaga ba kula ye ya. Avant là. Tu vas toi kaya. Aka ye twaga. Ya tulang pour ça yo nuka chen ya ki tu to. Ka to nyele. Mato ye parlo no yira. Mato ye sable bi ye twa kaya ron. Gaza ye twa po wa won ban yata ye twa ye sham. Ya wo. Ma ye ni zo so rat gar chan ka so ye twa ye. Bien jir kam na. Ka se fita du e bene ye twa ye. Hay so no certifié la char ban nako do mala. Ye nga de za ka jir kam na. Ni to ma ni yela men zo ki voter impeachment. O te gba on ba ton voter la chez zo. Kro bar lan piana. Oh, ye twambala ho. Yaba. Ye twambala. Aya ye twa shere yisi fiti mo ya. Yam nyam kwela ye twa mo yisi fiti no. To mener bor sham. Timin endis nan pamba zabra. Avant. EPP endis te zapam janu hale ka voter ka dar taba. Ama ye twa shere te ko na dan por la ide ye twa alma. Avant ya sham. Do ton bor sham. Te bor ni nyam kwela nan bang. Bang bor bon sheba. So beit nan le. Tu vas blé ou tu n'as pas eu toi chez tu vas y aller l'absolu. Ok. Nous bord ben le mal c'est le fait ça ça dit la essentiel. Et car man la au bas y a la ben chaque cheka but banner MP woma. Vous me dites cheka nya inya ben chaw wada no to wumna. La jila pata bone. No pa janglo kompiente pour jangle. Ka marafama ka kanati mi marafama. Rappela ben mi le chef pour le car babo 4 ans pour kanyo. Ok. On ko so ni mane. Now, do police biara yeto apuni, but Allah jilam bana biara nyampara. Election 7th December kabu kwa laji. Zankana halna songo dana maha. Dana mahama. In the process of bangbago nage, Mr. Sof. Then issues to yina ka video ne yina mat isara nyele kabu badi sema marafana suwa karapo loro kozo. Yeah. Omira kunyela suspect. In the same process ismaya Sof. Ka yetu anang pam and la yetu amashi ka biyalna disi kula kana hale tolang hal in la process mashi ka bagre disi ma enchante video kalan so wazang bai but obama dari bi ila kama tip of shell bandati bratla tip of commande afon nyelene saso montum barna so fa you with me yeah o nyelene saso montum barna okay o barna ma tumba ka pole shir bago kamara famane suwa karapo loro pone kadis mama mangzo brabo ne tema biso yule kopshi ka kopshi bazo okunna MP mama nta dannan sof wada lala nirma da nyala NDCB MPP o MP nye MP ma be chang okuyel ma boy tal ko be chang not because probably o jeno chang but because of ben sha on yemi shara belle kama ono ba bi da chang alaji ama shara to chakamba Hamba shara ma doctor damba mentese. Okay. Video ma ya to ama mbe ba mo chama chara merla ma bare be ya to ma na la fin. Means that ye to ashelen cho be chama. Okay. Koda olong no be chang. Be ko jam no chang ka surma na isma. Isma ka barna shel kartu. Okay. Anyebu. Yes. Fast forward ka temabia in yitwala na Sule Mohammed, woni deputy secretary for MPP. Ka ora be duro ne tekpalam duro ma pune. Onko wonya vle. Na zomo na mbo o me biala nyang para so ka MP man DC kuro who have not visited Nyankpala since the death of Alhaji kapabor after election ma MP kana officially o chang okay so kapabor na be kana Sule kuyilo ngo kana chimbama sori yise and anya leader amila an shan kamar nirba but akuto force nirba. Sof, are you with me? Nyambelendela nirba ama akuto force nirba nebenang ambor shelma. So kana bolba. Ante paba su'lu. Nebe cheka nir kamon borno kana Nyankpala ko mal space charna. But on yelma nango. Yeah. Mind you, this is an era where ni salino emotional. I am belmotuna be ni kura sa shelbian sha acho okuna. Yes. Kana yulu hankali yetua. Wena kuruka yiro yetua. Obe le karmal hankali. Number 2, iti yina ni non demonstration. Nem fo bier gavlaini. So no to kumbwa la fatina.
onyurla dama ova latima kanya fitina dadam yes ko ken kap de pun katin ya yalle so kana caution ba pa ya suguru kapla into en yeto ashele kanin vo ye ken gabe pune kanan wula da mutuner nan pam soft now ka omi na ngombe na politics anya yes. na nambe kere siyasa pune ko call it parliamentary candidate for 2024 Dr. Damba kayelo anto yele DC nominee ma inye yeto ashele ne degi kamane MP mane DC kuro bwar na bakana sule kulla ama nye na chimbane yele yeto ashele mbalamba ama ne kpanshama shab ne wum shab ni bana to bwar na bayi de pune but bi brigale ne darga so table ama anti an darga so table bukun tumbarna and what will be the barnama donc mbe ngaga en yele to ashe chon zon for the first time kan yele right anye election day nam mpon na on kan yana bi shan da nan mo yam nyan pelan yugumda na on pamo ni kullum ka chat dulo chan katanga na on di shahara ndajime kama ko kolma o mi to zula pam o to programs pam ha akushi TV se mbola me ko ma ni nyom pick information share that na chimbi shaben yila tampune kana nyan pala yanga no juniti zang to we on air especially nan discussion no juniti banti ya sham ka security dambe alert ka betale mpon na so na maka do mdita da pa travels ka tuma I will come to kamane pierma yes. I will da kamane mbwar na tin la ka samba nim yer yama ne shale now on yele Dr. Dambala mbe mi party nirba so nyin yelma honorable Brema ka honorable Brema yimi MPP chairman ko le pass information ma to inye behmani yele to ashele Dr. Damba is passing the information to the MC nominee because munna be cheti yele mane kaman Dr. Damba won chela yele mane where ko man halka wo min barati sabtisa so kaman mane zo man MPP niri yamal engagement shele karnan healthy the ben nang to pay honorable Brema because he's come with a clean sheet yes the pasha mamala ni ma kunta tabuzo before I'm not saying to kunta tabuzo to mita tabuzo yes but hati betata was on to male perception shall about me but the DC nominee mun with a clean slate and someone so comes me representing president ma in the whole community yes so ko pass information ma zanti the chairman ma ka chairman mi to pass information ma ngbazang DC nominee ma shir party chairman ka shir yelba then ka chanta buhai in yabe yang pallana ko yaran issue shanga den yina but kaman leji kaman de dinnan kad nirma mal fitina ma ire pasoro di nage okay di balage into kan ko kulbinara anye biyo yes now kan nirba yi shaba gawa tan shale na chemlu sonan banda fire ko yale to abiyar zanpa na je wa pulu ya tranyan yan pala na bulo na zon na bulo na tizan sa asugo ne shale zanto wonan bana fa ko yalmo ka shaba zon dolo kana ni mane kable nye nta yabe tolenna like o pambal nanam nya bakable yika wana kabe wumye to ashel zongmane ka chanti yelen yab tolen lana ka yel pane kan yab tolen mi min yab nyang palana dia into contact with dirla fila yeah so ban difila kan yab nyang palantin yab tolen clarity on information shell den nang zongmane so ban yelo shell ma da pay mangale kan yab tolen na yelo nila nirba yima bitlan kanu zon ne be represent no real ba yeto ha nja ta shell ma do get it now na barkana ya to nan banane no ka chat biyo chankata yes nin kurmanga no ku chekala la nirma ne represent ru bilan kano zongni pamun tambana Allahu akbar so la nirma won kana usane yab nyang pallan sane ko yel on ko to yele yeto nda kun yele yeto aki chanti yel pane kamman na gbage kapaso different yina nguna nku yele ya inkula yele to an pokma kan won hal dinya won timena kan won timena she won yele nguna ko yila pen difila karti palala okay now kana labtash tam shaba ka changte meeting yab nyang pallana ko yel man kumbe yel dieto ashalo man gurla MP won man forma DC ho bisha banyan tumla tuma kan yan ka ben yin chankar nya bi yin nyaba mi tangban ma mi bara yes so tiche ka bana pa sokro di changto no biala karamare how is this related to politics now okay everything about this honestly is politics. I beg to differ. Serif Fita is a very big liar. Now you to show maza onye maza to tell you the truth mamba believe Serif Fita holu kiraman nation believe
ma kun bajiru mama mamuno yeto aka yermo ki parti yeto aka NDC ka MPP man na jembli o kon pala nen parma kan bajire ma jin maranyo iban rojama mpon na hazan kron nan to she nzo to yel kuso la la nyrinyo na on tmara hikma pam kam ni biere o ni vo bietale to lo ngo za so pago nyan pa za so pago NDC za so pago halo je Dr. Damba mpon na on to she kron o da bo Dr. Damba di na on bo mpon na o da oboru and I know it and I'm not know why Dr. Damba trula ni na ma o da oboru tibu so please say the fit when it comes to say the fit mama man NDC MPP Tiarapone I know him very well on ton matanga now on ton matanga to hadi njela ngun baki den wala ntena torango ka Dr. Damba won tiamna ka jisun terna be NDC manka problem say the fit kan ko bon stop on ko ntena yo ngunu ton bo wuro nyongo ba nyon di filachal anyway on di filachal ma yamang na nyele Chairman and Project Manifest.